Nā, kua tū pakari ngā rangatahi o Aotearoa I roto I te whakataetai hip-hop o te ao I Las Vegas, Amerika. Kua te kautau taua whakataetai kanikani e tūana, I tēnei tau I eke atu ai o tātou rōpū kanikani ki ngā taumata. Ko tētahi o aua rōpū ko Little Saints no Māngere, I tau mai rātou ki te papa wakarererangi o Tāmaki Makaurau I te rānei, he rōpū a whānau, he rōpū hoki I whakapeto ngoi I ngā marama nei, ki te kimi I te kura huna e puta I tō rātou ihu I ngā rōpū te kaumā whā o te whakataetai. In fourth, Little Saints from New Zealand. We went through 2 heats. They went from 6th in the prelims, then they went to 4th in the semi-finals, and then we changed. We decided to make a last-minute change in our mix and our set, and they came second in the finals. So they received the silver medal. Ko Royal Family o Tāmaki Makaurau, tētahi atu I kakeake ai ki te taumata I roto I te whakataetai. I toa tō rātou rōpū tamariki a Bubblegum, he koura hoki te whiwhinga o te rōpū tauira, tai atu rā ki te rōpū pakeke, ara I tuarua mai rātou.